Kisangut ki MLA Congress bakan thup ya ka kong Amrin lengdo ba Meryl Bonds ba Kim Farmer Banyang ba PT Saukme ba Mohendro Rapsang hakasngi ba ar kilalet ban kershan ba gaso purano ba ka sorkar MDA kumbalong menta nalor ka NPP ba UDP ka Congress kadai ka balai haka jingbon breu ban trelang ba ka sorkar MDA Don hangni banyo ya kene kijing pentip nakaliang jo ka Congress Legislature Party bangi kisangot ki MLA ngila shim ya karai bangin senrop lang bat ke MDA government hilapan ong balay kajak ni kalong mangi sangot ngin pet iway ya iway ngin ya pet babaro kijing don kam hak ki constituencies ki baper ki jong sangot kinyo bentalem hak kill hak development ban petru ba kini gijongi mentala south nem kinum yai beteng endrengin yo jing mentoy lang nakabenta kinong song berko constituency jongi nilayo ruban ya kren kendit halor ke border dispute nilayo kren kendit syapang ki jingdon kam haki constituencies ki jongi endrengin dang yai kendu pat ke MDA government bat ngilak men shibun bau rang bak menteri jong kaneka jela ka jong ni ula accept ini kum ke CLP bat nginya trelang bat ke sorkar nang ni syakmat wan kapor ngidang surung bat ke MDA namat ki popon palat ki jingkren ki badon kam hakani kapor kapening kong ngihap ya sad yu upot usam aba syong opposition ngim don jiktip Armut ki members jungi ki ladon upah ke regional committee ngi kwa man pet bangi protect ya kata ibon giwi issues ngindang ya kren tang bakum bakalong menta ngi hap ban ya dashwa iwe hapreng ki sangut bat ngi ya pet lem nakamta kabha kamyan ja ki bansawan ngi ong ya phi bangim sngow don kamshu kum ki sangut bangindang artatin bahagi sausnem kijing gijongi om dan bala ban patay ngila dep rai ngin sapet nang ni syakman